Izrasla eta petlika, Pa 6. razred je doba velikih promjena koje se događaju u djetetu i oni se odjednom žele odvojiti od odraslih, više ne priznaju njihov autoritet, tu također i autoritet učitelja dolazi u pitanje. Nudimo nove predmete poput fizike i geometrije. U geometriji prvi put dobivaju geometrijski pribor u ruke i taj geometrijski pribor im služi poput nekog produžetka njihovog tijela. I on im zapravo pokazuje koliko je dobar i uspješan bio njihov rad. Dakle, ovdje više nije učitelj potreban da bi prosudio o tome je li rad dobar ili nije, da li on uspio ili ne, nego djeca to mogu sama na temelju svog rada, preciznosti i načina korištenja materijala vidjeti. Dakle, ako sam dobro koristio geometrijski pribor i ako sam bio precizan, rad će biti uspješan. Tako, geometrija na taj način u 6. razredu pomaže djeci da razviju neke svoje nove razvojne potrebe koje se tada javljaju. Što se tiče fizike, fizika je također jedan od novih predmeta u Valdorskoj školi u 6. razredu. Fiziku djeca u 6. razredu promatraju fenomenološki. I oni isprobavaju, promatraju eksperimente, gledaju što se u tim eksperimentima događa. Sve vrlo, vrlo precizno i objektivno zapisuju u bilježnicu, a tek kasnije, sutradan, dolazi sud, odnosno zaključak o tome što se u pojedinom eksperimentu dogodilo. U jednu staklenku smo stavili vruću vodu, u drugu hladnu i tinta u vrućoj vodi odmah se raširila i pomiješala sa vodom. U hladnoj vodi radila je svakakve oblike i nije se još pomiješala. To je zato jer čestice u hladnoj vodi su skupljenije, zgrčenije i onda tinta teže prolazi kroz vodu, a čestice u vrućoj vodi su raširenije i tinta lakše prolazi kroz vodu i brže se pomiješa. Na taj način djecu ne podučavamo fizici, ne podučavamo ih zakonitostima u fizici, nego njih same puštamo da dođu do zaključaka. Naravno, sutradan ako nisu došli do točnih zaključaka, sami mi to možemo razraditi zajedno na nastavi, ali bitno je to da im se spoznaja ne servira odmah isti dan, nego da ih se pusti, da onome što su promotrili, što su doživjeli i iskusili neposredno, da o tome promisle i da dođu sami sa svojim spoznajama sutradan u školu. Kako vrtimo prst po obodu čaše, tako stvaramo vibracije i onda se širi tako zvuk. Ako ima manje vode u čaši, onda je ton viši. Ako ima više vode u čaši, onda je ton dublji. Čaša je kao rezonantna kutija. Geologija je nov predmet u Valdorskoj školi u 6. razredu. Kako kod djece u toj dobi dolazi do velikih fizičkih promjena, osim toga naravno i psiholoških i emotivnih, ali ponajprije fizičkih. Mi izučavamo u to doba fizičko tijelo zemlje, dakle stijene od kojih je zemlja građena, njihov postanak, kristale, minerale i sl. Jedna od važnih tema unutar geologije su spilje i vulkani.
I tu djeca zapravo, svatko od njih može svoj karakter pronaći u jednoj od tih pojava. Oni koji su introvertirani, koji više promišljaju, oni se nalaze u tom nekom ozračju spilje, dok oni koji burnije proživljavaju to razdoblje u kojem su sada, više se nalaze u ovoj temi koja je vezana za vulkane i za neke tako burne pojave u prirodi. U 6. razredu djeca se bave izučavanjem Europe i europskih zemalja. Pa u korelaciji sa glazbenom kulturom, kako bi kulturu tih zemalja doživjeli sa svih aspekata, radimo pjesme koje su u duhu tih zemalja, u duhu njihovih jezika i na njihovom jeziku. Na primjer, bugarske pjesme, ruske pjesme, grčke i slično.